Ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka nkubwire ngo wowe tubana umunsi ku munsi uragaciro kuri twe. Nawe wakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi cyane, nawe utarakora subscribe kora subscribe kure kunzogera kugira ngo uzajye urushaho kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Munyemerere tugaruke ku makuru akomeje kugenda avugwa muri ekipe ya APR Football Club. Bidasubirwaho APR Football Club imaze gusinyisha abakinyi babiri ndetse n'abakinyi bakomeye cyane. Ku mwanya wa mbere ni umunyarwanda ukiri mutoya cyane imaze gusinyisha ukina nka nomero 4 cyangwa se mu mutima wa defense, yitwa Nduwayo Axel. Uyu nguyu ni umunyarwanda usanzwe akina mu mutima wa defense, azajyambara nomero 4 muri ekipe ya APR Football Club. Uyu nguyu Nduwayo Alex amaze gusinyira APR Football Club mu gihe cy'imyaka 2. Uyu nguyu rero Nduwayo nawe ni umukinyi iyi kipe ya APR Football Club imaze gutangaza ko amaze gusinyira iyi kipe amasezerano y'imyaka 2. So gusa yitwa William Tongwe Meri. Uyu nguyu William ni umwataka ukomeye cyane, akina nka nomero 9, aturutse mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Uyu nguyu ni umwataka ukomoka ahangaha muri Cote d'Ivoire, ni kenshi yaramaze igihe kirekire uyu nguyu avugwa muri ekipe ya APR Football Club, ariko kugeza kuri ubu ngubu ntago bikira amagambo, ahubwo byamaze kwemezwa 100%, dore ko uyu nguyu William yamaze gushyira amasezerano yamaze gushyira umukono ku masezerano y'imyaka 2 ahangaha muri ekipe ya APR Football Club. Azajya akina nka nomero 9 ahangaha mu ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Bidasubirwaho rero aba bakinyi uko ari babiri ni abakinyi bamaze gusinya amasezerano ahangaha muri ekipe ya APR Football Club, ndetse abangaba rwose bikaba bivugwa ko ari nabo bakinyi ba nyuma iyi kipe ya APR Football Club isinyishije. Munyemerere tugaruke kuri 11 bazagiye babanzamo ndetse n'abasimbura muri ekipe ya APR Football Club. Mu izamu hazajya habanzamo Ishimwe Pierre, kuri 2 ni Omborenga Fitina, kuri 3 ni Niyomugabo Claude, mu mutima wa defense ni Nigena Clement na Swane, ndetse mediane ni Dauda ndetse na Ruboneka Jean Bosco. Batatu cyangwa se abimbere ni Jibril Watara ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande ni Dennis Omedi ndetse n'umwataka William kuri nomero 9 na Meme Daho kuri nomero 10 ari mu mugongo w'uyu nguyu William. Abasimbura ni Adolphe ni Yunusu, Kagege Bugingo ndetse na Ramti Ramadhani, Mugiraneza Sekiganda, Raminba, Pacifique Gilbert Iraguha, Arsene Olivier na Kiwanuka na Mamadusi ndetse n'uyu nguyu Alex. Nibo basimbura abangaba ni 11 bagomba kujya babanza muri ekipe ya APR Football Club ndetse n'abasimbura. Inshuti bakunze ba ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo wowe wakoze subscribe uragaciro, nawe utarakora subscribe kora subscribe kure kunzogera kugira ngo uzajye ushaka kugenda ubona amakuru yize kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.